Amin. Selanjutnya dan doa dan tahlil. Ta'ala akhir ayat kita mohon buat kita dalam keadaan husnul khatimah ala hajini wa alaikum biniyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا مولانا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويا أيها الراجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. المصطفى الصادق المصدق. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نورك التوالى بحميم أما الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجته. رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Untuk memberikan santunan Titik, ya, Siti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat besok lah. Selanjutnya Aisyah. Mohon pada Haji Royadi untuk memberikan santunan. Ya, habis itu. Yang mana nih? Aisyah. Oh ini. Tahan dulu, tahan. Untuk bersatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya kepada kawan-kawan semuanya. Telah lalu berpulang, mari bersama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan nikmat kepada kita
antara lain nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di kediaman saya, kami di Borkabi 03 Pejaten Timur dalam rangka santunan anak yatim. Dan alhamdulillah kami mendapatkan yatim, bisa menyatukan yatim sebanyak 30 anak. Jangan lupa pulang. Acara ini cuma berapa hari, berapa minggu, nggak sampai bulanan, dengan bekerja keras. Saya bangga, saya salut pada kawan-kawan 03 Pejaten Timur. Saya sangat tidak payah. Saya kami kalau boleh Pejaten Timur. Saya bangga, saya salut pada kalian. Ini lagi jiwa berkabut untuk tidak Pejaten Timur. Saya tidak sangka bisa mengumpulkan kayak gini, karena waktu cuma 3 minggu. Saya salut pada kalian. Saya tidak bisa mengaji atau memberikan apa-apa. Dari rumah menuju tempat ini lalu pulang kembali, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita sebanyak langkah yang telah kita lakukan, dan tidak meninggal kita kecuali meninggal dalam keadaan kita pengen masuk surga. Dulu pernah nyakitin orang, minta maaf dulu. Atau ketika dulu kita pernah menzalimi orang, maka orangnya harus hijau dulu, baru kita bisa masuk surga. Mu'jizatil Fatihah ya farijahannya tersifat kelamnya malihat itu bihasalam wa alhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Ada sumber jengkol. Waduh, susah banget. Oke.